wala haula wala quwata. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa. Alladzi la ilaha illa huwa. Alladzi la ilaha illa huwa. Allah. Allahumma rabbana atina fid wa adkhilna al-jannah. Allahumma la mani'a. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. A'tiq riqabana wa riqaba walidaina wa riqaba ustadina wa riqaba. Allahumma ya rabbal Allahumma ya Rabba baitil haram wal biladil haram wal masjid. Abulik liruwi sayyidina wa maulana Khalisna wa ajirna wa Sayyidina wa maulana Muhammad. Ya qadiyal hajat Iqdi hawajana wa janusna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ghafir lana zunubana wa zunuba walidayna Rabbayana saghira Wali kurabatina wali man lahu wali jami'in mu'minina wal mu'minat minkum tisayna. Ablik liruwi sayyidina Khalisna wa ajirna wali jami'il mu'minina wal mu'minat
سيدنا ومولانا يا قاضي الحاجة اللهم هب لنا وذريتنا معلومات اللهم هب لنا وذريتنا اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك واغفر لنا فإنك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين من القوم الجاهلين حاسدين واهدنا ونجنا من القوم الغافلين قوم الساكرين وجنوده ومالكه نار حنظيرة سرها عينما خدعنا أرحم الراحمين سلامتي والعافية وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وخليفة واتمس على وجود أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون برحمتك يا أرحم الراحمين لو نشاء لطمسنا على أعينهم لو نشاء لمسخناهم على لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Zal Jalali wal Ikram. Nabi ya Allah kepada bandung saudara-saudara kamu muslimin dan muslimat dimanapun urungan kebahagiaan dalam dunia ya Allah. Ampun bina kesalahan urungan ya Allah. Nabi dalam ibadat, Nabi dalam taubat, beristiqamah menuju kebaikan ya Allah. Ubagah na putuk leton ya Allah, tempat tanah yang mulianya untuk biarkan Ka'bah, Baitullah, untuk biarkan rumah Tuhan ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahim. Nabi ya Allah kepada bandung muslimin dan muslimat, guna putuk cita-cita kebahagiaan dunia dan akhirat, guna pupui daripada segala masalah. Ya Allah, nabantu kamu, nabantu saudara kamu, nabantu pada yatim piatu dan fakir miskin. Nabi ya Allah, udip dalam keridhaan Tuhan ya Rabbal Alamin. Nabi ya Allah kepada manduman yang di daya rohul mundi baik dewan guru ataupun santri beristiqamah dalam menuntut ilmu agama, berkat ya Allah ilmu yang kena baunya dan mandum dewan guru yang di rohul mundi beristiqamah beramanah ya Allah untuk para santri berketim yang butuh ya Allah, belahi orang-orang yang cinta kepada agama Tuhan, mudah segala urusan kamu ya Allah, amanah yang kebahagiaan dan hasil Rasul Tuhan ya Allah, ya Allah, ya Nabi ya Allah kepada anak ulun dan aman zamin bersehat, bersehat, beri keberkatan, berkat ilmu ya Allah dan beri ketuntunan agama ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Salam ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin wala haula wala quwwata billahi al-aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaqim wa bikal musana wala haula wala quwwata. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Hanan ya Masallah ya Salam
Nabi ya Allah kepada mandu Ramadan yang di dalam Ka'bahnya ya Allah. Putruk ya kalian secara langsung ya Allah. Putruk langkah tanah yang mulianya ya Allah dengan segala kemudahan. Allahumma yassir alaina ziyaratan haramika wa haramihi min qabli an tumitana ya Allah. Ya Allah, mudah urusan kamu, perjalanan kamu untuk ya kalian melihat di arah hari Ramadan dan hari Madinah dan hari Makkah ya Allah. Itulah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Hanan.